Assalamu alaikum YouTube көрермандары. Ақсы Қаражығаш базары 16 февраль туғандар. Жылқы малдың бағаларын тартып кіргіземіз қазір. Мына бұл құнан көріп тұрғаныңыздар. Бұл жерде құнан 65 деп атады туғандар. Еркек құнан екен. Нарқызы ұрғачы байталдар. Ортан қызын 53 деп тұрады, 55 деп. Әлем бұл 60 деп атады. Бұлар ұрғачы. Әлем бұл құнан 65 деп атады. Еркек құнан. Altmış bin. Ake taylar kança tutasın? 55'ten. 55'ten. Жақсы тайлар екен. Тұғандар, үшөстің еркек тайлар. 55 bin деп атады. Erkek mi deyim? Bazı 55 bin. Baba da. Aldınız mı 44 binge? 44 yarım oldu. 44 yarım. Satan payda versin öyle. Tuğanlar 44 yarım bin. Erkek tay Jalovot'tan geliptir. Aldı. Tuğanlar. Ege taylar var mı sizde dağı? Uydu? Evlilik hemen. Çok yani 55 binden de aldı. Sındı taylar eken tuğanlar 55 bin. Dendep turat. Kişinesi düşürse olur tuğanday. Ulan tavus. Karakaş kança oladı? 65 kami var doğru. 65 kami var. Onda erkek tay ya. Bağ oldu bolmadı. Bollek be. Özün aytıp otasın mı? 65 kami var. Ulan tavus. Koyat tartayılç. Nasıl olmak için? Kança da attı? Attı le tartan eken. İstemez. 80 bin de otaz ha özünüze. Bağ oldu bolmadı. Bağ oldu eken tuğanlar 80 bin. Sodan sözün. Sında öte sonuna atken ne uçu. İyiyiz canda çoğurken. Evet ulan kulağın kanca oldu? Bazı oldu? 55. 57 bin oldu. Çakan. Bir tane hiç keken mi yok? Yok malga. O eşkini karay turgan. Kulağın eken tuğanlar. 57 binge bağ oldu. Assalamu alaikum. Koyat kança oldu? Tuğanlar bulat 90 bin. Devat atken. İşke zor da. İşke жақсы at bu? Takı aktırat. Takı aktırat. Kança jaşı? 4 az eken tuğanlar. Çakan. İşke mıhtı attı odadı. Tuğanlar bugün mingi çatlar göykemle. Az çekezine tartıp kirgizeriyoruz. Kaç kat tartıp kirgizeliç. Assalamu alaikum. Hadi köke. Tuğanlar 100 bin doğadı. Siz tartmayın ake. At tele tartadı attı. Bazın 100. Bu tuğal John. Töşügenen atken. Kança azı oldu? Jaşı? 4 azı tuğanlar. Nomerde ayıp koyun nomerde. 501 bilen 50-40-14 tuğanlar. At çakkan bozu. Çalıp sırap
Alsanızlar болады. Karacı kaçtın ata? Ontos. Assalamu alaikum. Kança oldu? 80'ge çıktı. 80'ge çıktı o. Bermedin mi? 80'ge berilmeptir tuğanдар. Jaşı жаңаз өшеді, ә? Жасқа 3 аз екен туғандар. 80'ge берілбеді дейді. Ешке жақшы атпа? Жорғоз да бар. Улақ, айғыр. Тақа қақтырады дейді туғандар. Жерде қашқат. Бұттар алген. Тұғыл жоң. Өшкенен. 100 деп отасыз өзіңіз, ә? Ба oldu болдық па? Қанша қылды? Ел? 90 min қылып тұр. Жашы қаншада екен? Жаңы бұшты ғой? Жазы шыға ол? Жасқа бұшты екен туғандар. Жақшы аты екен. Қаяқтың аты әке? Қаяқтың аты? Рajıға чөзінік, ә? Бұл туғандар. Номерді айтып қойыңызшы. Номеріңіз. Көтербейсіз бе? Ауылшылар болса çalatlı. Болды, содан сәржін. Туғандар, жерде қашқа. Базардың ең көрікті баты екен. Қанша oldu дос? Ба, қанша oldu? 100 min деп отасыңар өзіңер. Берілбеді бе? 100 minге берілбептір. Туғандар. Шапшан, тоғдан құлап кетіп olsa да Түркияда тұрған аты екен. Ке, номерді айтып қойғылачы. 501 мен 31 07 18 501 менен 31 07 18 туғандар шалғыла. Аты өте зор ат. Қанша жашы? Жаңа зей туғандар. Ана. Торат қанша oldu Торат? Туғандар, бұл Торат. Bazın 100 min деп отады. Ба oldu болды екпе? 130 болды. 130 деп отып тұр. 100 қылып тұр, беріп өптір. Жашы қаншада? Жасқа 2 аз екен туғандар. Тақы қақтырады. Улағы бар. Айғыры бар. Туғандар. Номер, жана номерге чалы өрі? Башқат па? Айтып қола номер болды. 502 менен 60-49-23 туғандар. Çalыңыздар. Айғырға жырайды дейді. Оған тауыз. Әкет, ат қанша oldu? 79 min. Çakan polban atтай көрінеді туғандар. Құнандар тартайлыш. Туғандар, ол қара құнан. Көріп отасыздар, чақан. Құнан. Дос, қанша болады базы? 50 деп отып тұр. Ба oldu болды екпе? Қанша oldu? 43 min болды туғандар. Assalamualaikum aka. Ulan kaç oldu? 60 mı? Ulan çıkmatay mı? Ulan çıkmatay. Kulaklarında öndürü yok. Bazı kaç oldu? 8 min. 8 mi verilmedi mi? 8 mi verilmedi? Burası temirge kurgaçı. Burası sonunda dayken. Tepesinde kaşkası var. Kulaklarında öndürü yok. Görben bilgenler bolsa radyo üzülge kavarlap koyuңuzдар. Kemçisi var. Ede adiletke tay alып келіп отады.
Әдетте қанша болды тайыңыз? 60 болдық, Ургачтай. Темирге Ургачы. Ургачтай туғандар 30 мыңға алып тұр. Шетелінде қасқасы бар.